Eurureji etandikire nyuma abaziho beitu aba batandikire kichererezi wanyuma y'ebyoma kunaga amazina g'abantu. Bamwe omuri abo ababandizeho batizire okwetombeitera Electoral Commission kushanga batarashomesibwe ahibi bashemerire kuba nibetenga nangwa no kuchebera ebyoma byabo bukirikare. Agira ukora abansubamo bimwe twashanga bitaterekine icyo kureberaho bakatugambira kushashura mu banka batunga risita district twahika kandi mugarko wakaho twagarukayo twahika munda bimwe bambakore bambenda ebirikuragiru ibyikiragiro byateganisibwa munonga system nambuye twatura abamwe baba checking om system ushanga batarimo kandi bakigaruka ba checking bashanga barimo kwija nabo abo abakonominatingire kuri yan abamwe bazo mu computer abamwe babura ogwagarukayo abakonominatingire bona nibabarabyo mu computer abamwe ushanga mu computer baburamu konkanyewe ecyo munshamurunje abantu banje bona babanzanyewe bataho abantu babera barukwenda bataho abantu 10 ebyanjye byona byagenda je byaterera zoba uburemezo bunatunga mu kanyiga kandi do abantu beteje n'ubutatugambira guidelines bashimiye kubambatereza guidelines as early as possible abo ko twanturiye twija umuntu kishikaha bagaruka bakuru bouncing ngo garice yo garico wakawo uzi kutunga umukono gwa kawo na n'ibindi so ningira ngo shemerere kuba nitwigisa abantu kubashimire kubamba handling ibintu ebyo asha utureka kuba disappointing asha yamwe enshonga y'ebyoma okuburabura arikwebembere by'ubururu omuri kiruhura nagishoborra hate Thursday nango cyamana tukabaheza guidelines akwatene kitwahindura mu guidelines ebyani byetagisa byo bashaba konka wano shanga hamkoneta n'umuntaine hunkai 10 konka endijo bata registered voters ba that electoral area ahakuza kukikira so shanga bateganisibwamu mwabaye batekateka ngo kutunga buyomo wena orukutera karu nuya kwa narwo district endijo konka amateka nagatikira ngo ashemeye kushenga umuntu warakuza kukikira okwehandikisa kutandikire nyuma abazyo kandi nikuza kuhendera urwa katano ebiro bitano okwezoko okwehandikisa kuri ahari ba kansara bamagomborora hamwe na ba chairman b'entebe za katano aha district amakuru aga gasha kwa Kanaremesa.